This is Nimati Ghat पाई गलो गाइस सो पाक पुई takbong आप pengen te kuai Hello, misira kumruk sudung ngorung nam dole butak. Kamu ngorung nam dole official YouTube channel sobat. Dek koi kaum video gimana masih lo ekdom dek bin murro bidong kong guys. Silo ekdom. Guys, ekdom nimati sokap pengam kumruk sudung. Video orang last dok kaya bilang jetu silo aku dek bin murro video modung kong. Nolu apa ngaya bilang kong aku tuh kabayang kasih ada mau video sama share bilang gue ngolu awni ati atro gue guys nolu pak dekoi bang sesta ya adik pak dak jilengkan tuh ya nolu video sama last dok kaya bilang sa Oke guys, gila-gila ngolo supak Majuli tu Jurhat. Oke tolong mau perkara pengkabong. Tala kontak lirem tongap tu bong. Kunta dek ko tola tung kunta. Guys, supang ngolo bengko to bong. Jangan mati apin kanan apa. Supak ngolo ekdom. Dia ngolo guru nam ki YouTube channel sama ya subscribe. Ira mokom don. Majuli. Ira mokom don. Ira. Kola bari ya ira. Kola bari ya. Dire. Sarmu lu bungkai satu lah ya benar. Tu ya pak. Lagi mang, betul gerak. Oke guys, ngolo sama papeng kayak gitu lah. Orang ke walau gau ke garis habis sage. Orang ke Majuli itu Jurhat tolong mau pemil lu malang guys. Ida bol kutak dah. Ngolo gat mana student guru na ngolo apa ngolo ke istri lah student apa ngabdong. Guys, supang ngolo garis garis andela ipon di rumah. Guys, sampai kutak lirang peta morong. Guys, sampai ngolo exam medan so Majuli malotso tahun lalu jangan tipe midung ada uko mana romogela ke hotel so to gapo ya guys super ekdom apung sa tipong na tiram do bong Igo guys ngopa ekdom sa tinam ga ajak ket ko pamati ba tiram ka wong sus guys ajak pasang pula para segala pesa guys supa ngolo sata tinggal gelen ge pula ekdom gepaka jagara putak bong awni ati otro putak bong supa ga pengir bangsa dalam pak dek wae
Supak sih guys ekdom get do pengatak momen men get dem gebat tuh bang. Supak ira get so ga apem nih dong. Se ekdom नाम करा रासो सो गया मतलब जुता मोजा पिटपाए ada pindah gay bang so jeram dah putih lah gay bang guys ngulu supak ekdom get dok ga tak bang gangela ekdom kaporak jaga klise aipa ekdom orang petem maram narum project mukap gela sampai petem mare lunggu mulo guys ka gitu ira real sama orang jilik jalak pe pos ekdom pertama mereka berusaha project kami mereka berusaha kintungi mah firung guys supak gitu ya guys ekdom tidak boleh kok mampu likan ada tung guys supak ekdom nam gorra puran takbong so nam gorra to gapom nidung ada puna makumteran na silo gaya bong guys sekatok nam gor gate ekdom entry gang kadena se sobam pagaya kisno ono kono apa himang naman ko guys tala sir kisnong ko patu ligdan na ekdom ka poda kinda gay auni ati hotro sam guys nolo modik lebih panamai kamang amdak gom to ajau ko देखो पमना नलम चेष्टा है अधिक वीडियो क्वालिटी अधिक आई पमंग तो आई मांगम लंकान पमना चेष्टा है बोना अपना guys sampirak auni hati hot rose kapodak pos binong Gitu kay mama ni. Kung baka din ba ako dito sa salida. kisno guys supak ekdom nam gorto kaglenge kulako museum bog gapom nirung museum bampak dekwai bang bala aina okai kale dum dak bolopak ayo langkan nako bang guys supak museum top gapom nirung nolompak dekwai ye apeng katul gelangka bilang gua aku guys supa ekdom okai shop gatak bong museum sopa kono no dekoye no katul ulangka video samlas dopa guys ka toka se museum se kokodun airu ka bukan apa okai dong mane se kula dong ekdom okai olok bona guys mulu supa trolok ka glen eplako puyung ka gragdo sa tingka malang hotel grako apin doya ko na garong kong mulu supa apin do poye orok ka ladu pa reksulang ko pa hey
Guys, mulu supa sapin doge pagela gelenge kula ako ira gedung Majuli siri-siri Samguri Hotro Ohom ira soge arak soge dasa bona. Oke guys, bayar bang YouTube orang gila semukut kali tok bikin lo bildung mulu pajak ko tat poe nol pajak talik potok sa. उस टाइम में और वाइट कलर के लिए थोड़ी मिट्टी कहते हैं वो एक सॉइल ही है तो उसको इस्तेमाल किया था नीम तो था ही उस टाइम में तो नेचुरल कलर उस टाइम में था लेकिन अभी क्या हो गया वो नेचुरल कलर थोड़ा सा कलेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम हो गया और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो गया जैसे कि इस मार्च का अभी रेट है 3000 इसको नेचुरल कलर यूज़ किया तो इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा जो कि हमारा यहाँ पे लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है प्राइस का तो उस हिसाब से हम अभी जैसे कि एक्रेलिक और ये कलर हम अभी यूज़ कर रहे हैं और कोई सारा हम जब वर्कशॉप करने के लिए लोग बुलाते हैं तभी हम जो हमारा मतलब ओरिजिनल प्रोसेस है कलर का है तो वो भी दिखाते हैं। सो ये बराबर 3000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली हाँ वन मास्क सो आप करके ये बेचते हैं हाँ ज़्यादातर मतलब हम इसे बनाते हैं पहले बनाते थे हम 3 टाइप्स का मास्क जैसे कि ये और ये है बिग मास्क बड़ा मुकुटा कहते हैं पूरा बॉडी है वो पूरा बॉडी के साथ होता है ये और उसके बाद एक मीडियम साइज का मास्क आता है जिसको बोलता हाँ बड़ी बार ಮಾಡ್ತಾರ Guys, supangolo idam pakangela glendung kubong gleng eklo rokat jau ko okai bumragam soto mana ida pak okolok youtuber iso nag dula mana so motakai rokke songe pagel rokke ngolo supak kupam nirubong. Oke guys, silok video sam basic dari moge mabong silok video sam so mo kubong hai Allah rukse aku lakukan video rokke silok video sam nol ka aku kangon apa tuh like comment share rokke ngok channel so pe so kai anu gadu mulo ngok channel sam subscribe lalang oke klarok duna bel icon nol lalang samutine video ngam aku pangkunam laga apa sa